Herkese iyi akşamlar. Çok güzel bir pasta tarifi. İsmi Napolyon. Şimdi sizi malzemelerle baş başa bırakıyoruz. Здравейте от мен на всички. Рецептата, която ще ви споделим е за торта Наполеон. Самата рецепта е много лесна, практична, икономична и много вкусна. И ви съветвам да я направите. Ето тук показахме необходимите продукти, които ще ви трябват за тортата. А също така сме ги описали много добре в самото описание на видеото. И сега вече може да видите самият начин на приготвяне. Zaten malzemeleri yazdık. Tarifini de yazdık. Biz şimdi burada böyle muhabbet gibi bir konuşma yapmak istiyoruz. İşte muhallebisini yaparken, işte şekerini çırparken veya işte milföy hamurunu fırına verirken öyle yani işte çok kolay bir tarif. Gerçekten ekonomik, çok maliyeti az bir tarif ve çok basit. Yani çok az malzemeyle çok harika bir pasta tarifi. Bu akşam ben tattım. Muhteşemdi. Değil mi Evelina canım? Да, наистина се получи много добре. За първи път я правим и определено много ни хареса. Ya normal bir şekilde bir muhallebi yapıyoruz. Her standart muhallebi gibi. Да, Evet. яйчен крем. Hı-hı. По-скоро да. Milföy hamurunda böyle tek parça halinde 200 derece fırında kızartıyoruz. Zaten o kabarıyor. Sonra diğer parçayı kızartıyoruz. Докато правите самият крем, може да изключите междувременно и блатовете. Те се пекат много бързо. На 200 градуса пекохме ние за около 15 на минутки, даже може би по-малко всъщност. До Alt üst златисто. koyuyoruz böyle. Да. Altına üstüne. Sonra arasına muhallebi koyuyoruz. Sonra tekrardan üzerine kapatıyoruz. По желание, ако искате, може да натрошите самите блатове. Аз реших да ги запазя отгоре и отдолу целия, в средата да бъде натрошен, но няма нищо лошо в това да натрошите и трите или пък да ги запазите. Yani gördüğünüz gibi en son bittiğinde de üzerine pudra şekeri serpiyoruz. Най-накрая поръсваме с пудра захар и оставяме да престои за около 12 часа в хладилник. След това разрязваме тортата и сервираме. Evet, 12 saat dolaba koyuyoruz. Soğuması lazım. Soğudukça daha lezzetleniyor. Evet, şimdi tadım aşamasına geliyoruz. Bekle. Tabii yasak bu. Не всички. Само това. Виж. Приятен апетит. Merci. Haydi önce sen ye. На мен ми харесва, на теб. Добре ли е? Harika oldu. Harika. Çok güzel oldu. Bir daha yiyorum.